Jeftine igre čak i do 70% možete potražiti na Instant Gaming sajtu, link u opisu videa. Pa gdje ste ljudi, dobrodošli u novi gameplay, danas kao što možete vidjeti igramo MC ili vam ga Minecraft. Nastavljam tamo gdje sam stao prošli put. I ovako, ne znam kako će biti ovaj gameplay, neću da ga režem, ja mislim. I kiša, pljušti, šušti, pada vani. I ne znam da li se lijepo vidi, nadam se da se vidi. Green screen je uključen. Možda malo tamo da idem. Možda, vidite kiša, pada kiša, jebe mu miša. Idemo nešto napraviti. Joj, pa ovo je gotov grad, ljudi. Pa da ja napravim novi grad. Pošto ja ne znam šta da više ovdje radim, ono. Ovo je tako dosadno postalo da ću napraviti novi grad. Jer ovo je dosadno postalo. Novi world se zove... Kako ćemo nazvat novi world? Zvaće se... Nešto daleko tamo u daljini. Zašto? Eto, ne znam. Tako. Ovoga... Malo sam bolestan. Ne može uvijek da bude dobro. Ne može. To ne može. I zašto imam slušalicu ovdje, a ovdje ne? Da se čujem kak se derem i pričam gluposti. To je to, ljudi. Da. Glup sam. Kurac. Ajde. Idemo, čitaj se. Ako stavim Timo kapu, nećete vidjeti koja moć. Timo kapica i onda me ne vidite lijepo, jer je zelena. Ako je stavim iza. Radit ću novi dio Harry Pottera, Burdes. Učitaj se, idemo. Pao sam na svijet, Burdes. Idemo, ovca. Ne, to je pjesak. Zašto mi se tako glasno čuje vjetar? Ne znam, Burdes, neki zvukovi, ludi zvukovi su bili. Idemo nešto pokupit, prvo nešto napravit, a da vidite prvo skin. Burdes, pa to sam ja. Idemo skupiti to. Zašto skupljam trstiku? Tak. Onda ćemo skupiti malo drva. Inače, ne znam da li sam rekao, bolestan sam pa malo pričam kroz nos. Pričam kroz nos. Da. Joj, nemoj štekat, to je samo Minecraft. Nemoj štekat. Razmišljam se staviti novu teksturu, to je onaj shadow. Pošto ovako mi je dosta, baš ne znam. Onako malo, Idemo, bravo, jej! Imam 6 bloka drva. Kako se radi? Aha, je inventory. Ovo nisam igrao masu, ono. Opa, nešto je palo. Palo je grana. I sad ćemo napraviti onaj stolček. Cap. Ne, krivo radiš. Cap, tako se radi. Držiš desni klik i rokneš sve. Cap, idemo roknut ovo. Cap, može. Ne. Tu nešto ne štima. Joj, pa da. Trebam prvo kolčeve. Zatim ide ovo. Sve sam zaboravio, jebem ti nebo. Idemo drvo. Drvo. 15, 2. Brz. 5 drva. Nice. Idemo. Ovo je bilo bijelo drvo. Skupit ćemo još bijelog drva. Bijelo drvo mi je ljepše. Idemo. Uglavnom, napišite mi, dajte u komentare da li još snimam ovaj Minecraft. Pošto uvijek pitam, joj, kako sam zalagao. Uvijek
kažem u video da mi vi napišete, ali na kraju ja to ne jebem 5%, ono. Nego snimam kad mi se snima i šta mi se snima. I ono. Ajde. Ne, to je crno drvo. Nega. Nega bude. 10 drva. Napravimo u 40 drva. Koja je razlika, buraz? Pa ja nisam skupljao prije bijela, ja sam prije skupljao crno. Zašto sam ja zabrio da skuplja bijela? Bo. Ajmo napravit... Ša. Tamo lijepo. Mislim da će mi ovo trebati. Pa ćemo da uzmemo sa sobom. Idemo malo. Alo, stani malo. Ovdje suho botnice. Idem preko mora, ja ne idem. Šta ima tamo? Kak ja ne mogu zoomirat? Kak se zooma? Pa ljudi, kak se zooma? Vidi ga. Jesam ja to na otoku? Ako sam na otoku, ću ostat na otoku. Jer na otoku je jebenica. Vidi, ja sam na otoku. Da li da ostanem na otoku? Jabuka. Gdje je jabuka? Jabuka. Cap. Jabuka. Imamo crvenu jabuku. Joj, vidi je. Baba, ja sam kokoš. Kokoške ne plivaju. Glupačo. Te mogu ubiti? Hvala. Kak si slatka. Buris, zipa kokoška. Zipa sekira. Cap. Idemo. Koko. Baš bi te puko. Evo puko. Idemo dalje. Idem dalje. Je, ovo samo neki otoci. Di sam ja to došao? Kako ću da si sagradim krevetak na otoku nema onoga. Ono, vuneno. Ovce. Tamo nije otok. Idemo tamo gdje nije otok. Buraz. Idemo tamo gdje nije otok. Cap. Idemo. Trči, buraz, brže malo. Kak trčiš? Tak trčiš, pa reci ti njima. Pazi ovo. Trčim. Ovako hodam. Sad kad počnem dizat pjesak iza sebe. Ej, kak da ja dođem do tamo? Puno je. Napravit ćemo mi brodicu. A brodicu ćemo napraviti tako što... Ćemo prvo baciti ovo. Cap. Onda. Napravimo ovo. To je zvano boat. Ili vam ga brod. Onda sasjećemo ovo. Cap. I onda... Bacimo brod u vodu i... Vozi jeb... Idemo, ne znam da li idem tamo u šumu ili tamo u pustinju. To je kamen. Tamo ima kamena, a tu ima drva. Ne znam. Pa ajmo ovamo. Ovdje ima drva. Od drva ću napraviti prije kućicu i onda ću se moći seliti tamo. Zašto ja kompliciram? Koji gliser, buraz. Ovo ti je... vrati se tu. Ovdje ima nešto. Skoči van. Bravo. Ima... Ej, nisam ovdje bio 100%. Buraz. Lava. Tek sam došao, a već je lava.
Kako mi zalaguje ovako, vidi. Zapalit ću te. Koji ti je vrag? Music. Hostile creators. Šta god to bilo. Vjetar mi je nepotreban. Ok, video settings. Ma render buraz smanji. Smanji ga tu na 20. I to je ok, jel da? Pa je. Idemo ovdje. Idemo ovdje. Ovdje. Nice. Mislim se skupiti prvo onoga ugljena. A to ćemo napraviti tak što. To tu. Cap cap. Cap cap. Cap. I imamo ovo. 1. Treba mi 3. 2. 3. To smo svi mi. I idemo. Cap cap. Cap cap. Imam pikun. I to dobar pikun, buraz. Jak dobar pikun. Treba sam praviti lopatu. Idemo lopatu. Cap cap. Ne. Nemoj me. Sad imam i lopatu. Cap. Idemo skupljati kamenje. Prasac. Koja sam ja životinja. Idemo. Skupi sve. Moraš skupiti sve. Moraš skupiti sve. Kamenje. Oh. Šta je ovo? Aha. Je gotovo. A dobro. Možda ovdje držim i prije. Šta misliš? Ne! Otkad pjesak ne gori? Otkad pjesak ne gori sam ja pitao. Wow! Kakve su to zvuki? I evo nas! Skupit ću malo ugljena. Wow! Moram pazit. Jer ako ne... Pjesak će me zgazit. Wow! Nice. Idem još. Cap. Ja bi još. Šta ima ovdje? Niš. Vani se smračilo. A to bi značilo da ja nisam uhvatio ovce. Jer nemam novce. Koje rime. I da kopiram Dukija. Wo! Dobro. Zašto tamo svijetli? Tamo je lava, nice. I ako dođem ovdje, ću biti lavaziran. Yes, bitch. Di sad naći ovce? Recite vi meni di naći ovce. Evo vidi. Ja se zezu oko lave. I eto ga nas sada. Sada nemam ovce. Evo je ovca. Ne, to je pjesak. Daj, šta ne porežu ovo, bože. Kralju! Ajde! Pedala! Di si? Wow! Ej, ajmo se tući. Cap, cap. Cap, cap. Umri. Brrrr. Jebote, usro sam se. Di si mi izletio, majmune? Majmune glupi. Ja se gubim. Ratujemo ti ja. Cap, cap. A umri više.
Wow, umri! Ne unutra! To je zbriga me, uđi unutra. Cap. Kak sam opasan večeras, ej. Večeras samo ubijam. 3 level 3. I idemo dalje u akciju. Trebali su uvesti barem lampu neku da mogu lijepo vidjeti na večer. Pa buraz, pa ja imam baklje. Pa da. Pa je, pa šta nisam se sjetio ranije. Evo ga na. Sad moram tu staviti cap, onda baklje tu. I šta kad baklja ne svijetli? Znači imaš baklju u ruci ugašenu. Oooo! Ajde. Bravo. Wow, di si mi došao, frende, prijatelju, ljubavi, srećo, muzo. Idemo. Bravo. Mogu bi ovako agresivno igrati cijelo vrijeme. Vidi ekipe, dođite mi. Inače imam original MC, to je Minecraft. Wow, pa ja nemam života. To je neživot, to je nije, ne. Umrit ću. Joj, previše sam se razbahatio. Pa ja nemam niš. Ajajaj. Mogu bi se ja skombat unutra. Šta kaješ? Samo da niko ne dođe. Uđem unutra, spečem kokoške. Prvo ću se zatvorit. S čime, buraz? Pa ja mogu složit. Wow, ne. Cap. Umri. Uje. Ajde, dođi. Dođi sad. Nemoj doći sad. Moram ići nešto da riješi. Koji zvukovi debilni. Joj, nemoj mi to. Kak da se sakrim. Ne moram se sakriti. Cap. Ajde, prođi ako možeš. I sad bi trebao... Kak se zove? Bench. Cap. Napravit peć. Nemam dovoljno cobblestone-a. What? A da, drvo gori. Wow! Što? Jebote. Šta Jurdaj? Di ćeš me rispavnat? Eto, Bogu iza nogu, kad na već, u moru si me spavno, kralju ono. Kakve su to fore? Gle ovo, ne mogu izaći. Izađi iz mora. Eto, sad se ti snađi. E pa neću, nek ću izaći. Ti ćeš mene drkat. Nećeš. Aj bok.